mak butet, beta kita mardalani. Tujuh benih halamat tak, asal di bota kita, na baru manuhor kareta, manuhor Honda, pakai rok sepak kuda, pegang gunting abang tenang dah. Beta. Dua hali gotilan donian di bagasan sisa tahoni. Tung sohuta gambo boy tahoni na manuhor Honda lao dalat-dalata. Tung sohuta gambo boy tahoni na manuhor kareta lao dalat-dalata. Pegang goting abang inang abang dang pergeo, pegang goting abang inang abang dang pergeo. Tutu mau na malo dainang makolito di parhe pengoni. Nao tiki inang di baipu hodo sangap dua inang di baiko. Nao tiki inang di baipu hodo sangap dua inang di baiko. Pegang goting abang inang abang dang pargeo, pegang goting abang inang abang dang pargeo. Soluni sabulan maliati tao toa, tutu maho inang tutu maho boru ni raja. Ingot doho inang di podanina tua-tua, malodo inang malodo manubut rohan. Sude pangalahom singoton do inang, sude pangalahom si tiru ondo inang. Pegang goting abang inang abang dang pargeo, pegang goting abang inang abang dang pargeo. Inang dibutet gimana, enak ya naik kereta baru ya? Ya ayo pegang goting abang ya, tapi jangan salah pegang inang. Apa katanya inang naik kereta baru, apa kau bilang inang pegang goting abang? Dua hali gotilan donian di bagasan sisa tahoni. Tung sohuta gambo boy tahoni nang manuhor Honda lao dalat-dalata. Tung sohuta gambo boy tahoni nang manuhor kareta lao dalat-dalata. Pegang goting abang inang abang dang pargeo, pegang goting abang inang abang dang pargeo. Tutu mau na malo dainang makolito di parhe pengoni. Nao tiki inang di baipu hodo sangap dua inang di baiko. Nao tiki inang di baipu hodo sangap dua inang di baiko. Pegang goting abang inang abang dang pargeo, pegang goting abang inang abang dang pargeo. Soluni sabulan maliati tao toa, tutu maho inang tutu maho boru ni raja. Ingot doho inang di podanina tua-tua, malodo inang malodo manubut rohan. Sude pangalahom singoton do inang, sude pangalahom si tiru ondo inang. Pegang goting abang inang abang dang pargeo, pegang goting abang inang abang dang pargeo. Halo saudara-saudaraku dimanapun berada, apa kabar? Harapan saya semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat.
Oh iya, melalui video ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua saudara-saudaraku yang sudah menonton YouTube Edison Siboya Official. Apa katanya? Apa kau bilang? Oh iya, ada yang baru loh. Jangan lupa ya, like, subscribe ya. Itu loh, loncengnya. Jangan lupa ya. Kehadiran saya di tengah-tengah semua saudara-saudaraku tidak lain tidak bukan untuk menghibur saudara-saudara semua. Oke, semoga terhibur ya. Oke, saya berdoa selalu semoga semua saudara-saudaraku sehat-sehat selalu ya, panjang umur, mudah rezeki. Oke, dadah, dadah, dadah.